when you be no way dimana come out. Na misa so emisa wo tight ya wuki ye kipi wo fia na. Oh, it depends. It depends same. I'm say entina me it depends tight na eba. Na de munye du a. Ebi edu. Ebi nso emu nye du. Okay. What I say? Aha, ubetumi we keep e wo fie. Betumi nso wo de akoto baby a obi ka moa bi a obetumi wo de aboa. Okay. Tight no eye nyoma bebre e wo solid for a solid man wo ene machine house. That is a which demand independent senior. Yeah. Kanu Ebeti ana say sika no mudro esifa. Apostle Donko say ye share tight titimbre no any a ye share Isaiah money Ezekiel no dress one. Let am yakoye say enye sika anana budget as tight na ye no buy aduane e body e banti na wo de ko sugar e mo na wo de ko na say na pen say tight akoye sika say enye sa akoye sika say won aye o Kristo ni bia sadie se obetua na bupem se wanya no me be dawo ya kan no me ayi bia bo na mini afo no o kan asem bi tight de on eye so fo nko ade ase na e wo kan asem me nyina edibi na mom tro na gasa ka se ntutu so dudu de every asofo aka kan we I say you do ye mo malaka ya kinkan verse 3:10 mofa ntutu so dudu no enyina ambra adekora dan mu na aduane ntena mefie na aduane ntena mefie aduane ntena mefie nya aso de demo yana hefa aso da ye no aduane wo ho ona se ante brother ye aduane wa aso de aso da no simu chia wa aso de so ye aduane ina ya sakacha nso nja ye nya aso aduane wa aso de ada itia aso da no ya kitchen na youth for ye share say ye aduane manya na bonten ada itia Mon pa muchie bi wa bonte brogi bi mo fa nya na mo gas ya mo so na bonte dan na chi asa dem ma ye sum nya no ho aforo mu chia no ehu mo go soja atwitwa je ni atwitwa tomatoes atwi boko ye nya no sa abon kwan ye nya no sa anti ka cha o mo nya ba bi anu mo aduane da bi ane Paul kura ka se wo kwa so kura na se kwa me do adidi fie I said them crying you do so say nye o se so come do obi a o didi wo fie ansana wa ba ha okay I say o do ha beba so what you say enti ya den tutu so dudu no emma fansa me ma sole won ya je ya tutu so dudu a ya wo de odisi esa asa nye sika obi an ye de manu ntino ye wode odi sika nse bo so na ba ya konta bo so na eduma bia be tuaka ana me kwa ente bo so na so ba ya konta bia na ye mo so ye ntutu so dudu no ye nya 2 million ye nya 3 million and asofo na ye 4 ye ba ye ne dey me na be ye sof pani ana ma to asofo no mo ye listen na ye 2 million na and na asofo obenya bia just or sell 40 no benya you sell 30 no benya you sell 20 no benya bia or sell 100 citizens also benya ye wie ne sa ye wo aforba ye gba no de asoro no esika and then as a member bi hia moa asoro no nyina esika e bi boa no e ma ni saska ni fi saska no ye nyina ye ko afore ye boa ye se ne ye je collection elu se tight there also for Africa, so Johnny tighter. On my can't tell us, Mania 2 million until me could try tight. What I say? A your noir, no cook woman, dear, Yamishan is on ye.
nti we yi ne tight or the kwa abosom pa or the kwa kutua ene e wose de adaka esi wo se ye ba afode sa for one aye bona na ya sorry safo tubi safo mame tubi safo ba tubi asori ba tubi what you say obi a tubi di say sika no e ya so sika ye de koto bang no eno na say bia obi abase o wawo or the hospital na sika samwa ye nti asori mo na kakra tight na ya teacher de 2000 for ka man na my friends for tight na de ka mo obi a wakọ wa na wo kire no dadi asori sika na ye de ato ho no eno na yi bi de de ko bo asori ba no the tight de ye mfa mo obi e tia asofo aka so bi exactly so when abasta sentra me be o ko se mi sa mi ya mo ono ne de na me twuma kakra say tight no ye bi boa dabi ye nya nsa ye wa sika mi no na wa asore de asore ne sika ana tutusu dudu a ni bi tia lewu fo aka se wa ti ase enti me de tia o mo ka wi ama safo no ne fie no te aduane aba ho okopie ne fie ho de ana ti no wa ba no bi be ko wa be dibi na ma metia o ka metia no ka metia ablante ka tight no ko na won kire wa hwan na me friend say fa o tight no ba no bi ho a kire ne fa mo ano e ye eyi ande e wa so ne sika na ya wo bank ene ya asore ye nyina ye si collection ya to ye de ya asore no ho adwuma nipa na ewo mu no edan ya ewo mu ye hia biribi ye kofa bi ne ya de akwa akota ba tight de se ozapo afọ ya so kwa nkama etia nka ntumi mfra nka nya se ozapo afọ wo ta tana bi tia waka no sister bi abasa na wo kire nti fa bra na me fa ama no na wo sabi fo ana kwa tum pan ba o yo ade beba amfa ma nti dudu dudu de ye ni particular bi omo de ye de mo de ye omo ho adwuma na eno no ses aduane betena me fie aduane betena me fie ni che sofo afifie aduane betena ho okay. What I said, so far, because you have fee, a grand better. And they say, Johnny, I would. Benkuba, and Molly, Banchable, what dear and Cotonou, Coby, Kako, Sister Moses, and I'm all was on the other about some Kaku. Hey, Kaku, yes, just said. Not yet, yeah. Kako ye toton ye ti me papa yi kwa de o tu ti chika a ti de ya fo ye wow ewurade wo no ama ye mra kakra na ai say abuo mi na wo ho na wa gogoro no ho na wo de anwo asija so na fi wo de egum na wa chi na wo ya watiti kontomere no wo de egum enye hia fo na mara Kako wo de ya boko interview okroma ibisa nkrofo Ghana obi anu wo bakete on Kako oh me Kako wo oboa mini mi fie ya Kako ande amoboa ampa ne fra makomo hinu Kako fra manko ka be twa Kako sent and bi wo am hinu ye fie ya ntobi mpoja mon tobi na mom se ka di Kako be twem fi mankasi munu se Kako omo headquarters e wo mankasi ai mi ti wure mo nti me ben ko eti za na se sent there na e won fra na e be du mo na ayira eyo aya tra na ya fine Kako die men sron kan ka makasi ya mampe ni kura ne bete ho so no firi eyi ya ne bete ho aya na papa ana wo wi Kako so dai papa obi so dai basa on sha se wi Kako yanko ya se ne ba ga tira wo aka so do se anya kwa nkyere but Kako na nkasa ekratumi se wa mu enti se bituatua mu nyina mo ka aduane wo mu fie wo ho ana mema bi aba besra wo obebe na aduane wo fie ho itu onya bibi kakra di okono ho obenya bibi eno na Bible se na aduane tena sofo ni fie what you say aduane te wo kai kwa se o se afiwa wo de tutuso dudu ne ba ya aduane tena sofo ni fie ni wa yenti ewurade se o sefo ana so odidi fo odidi wadwuma mu no ono so ba kon tia enti wo de ansa wo de baba na aduane tena fie ho na aduane a wo ye ya wonya tutuso dudu mo de ba ya onyame abɔ ho ba de ama na oka no men service na o de no mi be se o se wa nya dia ono nyame aka no a wadwuma no so onya obi mo ho ban nti abe sei bibi se je sa de no ka sa kan so what you say nti nya se ye the title no o ba se me beti pa na yi title no me ba ikoto je ni David abi anya na sa ni di tua so fo ka
so for 2 anka say so for na man tua ne ka wo so me aso na man sika papa ka say what you say papa ka say tat no kra no na papa to say to no kono wa na wo hu ba bi e fa na o ka ka so dia bo aso ma yes ye wa so sika ho ada na em fa no mboa aso re ba so enti tat dia e aso for dia nti o ka so for ansa de besi no and then another catcher no oh man the myself for can me ya dwen okay say tight no say the all can and say ya kasa ya ka say tight ne ka say dia e city no no be hu say wo di ko bu bank ana say be save bu fie tight na kasa no ya de boa asole mani bi ya to collection ya raise the fund ya de top asase tuto aso ho nyoma then tight no wo hwe na first no me kura asese ahemfo no wonim say ahemfo wo ina wo de tight okay kwa offer so gene asase na wo ba kasa me na me pe ba bi ado wo kodo a ono ba che it's my tight yeah ba je ne de wo de da ho na no so ne da ho koko kura no ba che aba ono ba che ba nchi ono ba che bro ono ba che what else nti ye wo no saa nyomani na anasa ahemfu ni na mpo no omode saa nti wo ba asori mu a se de america no nti ase on me ya adwen musme de ne ya adwen because tight no wo di tua asolema ana asofo no enye se bia ye nyina ye adwuma obi sesi asori okay ena ne ho chi no a tight ni bi what the Bible one? Is that I saw the sika na ya padu na ya de. Ya ka se asole sika ye won nyuma bebre o ha ye de asole sika no ye de enu ka pati ati me pa cho me. Ya time no ayabe anything but that is what was that today. Ya va ma so no. O ya se comedy no ka che so so ya se comedy no. That no be just of ka o mo support ni. Mo bo asori ska no ma asori bi o fe bi mo musia you see to grab that so give for entry ya be so trans go ka me ko yes o mo mi aso fo mi no et wo wan so na wo so da aso tuo and pa go mu so anho na chese we candidate say apostle Paul there onu there me tight no o di ti aso for ka so for Paul and so there so for apostle don Paul so for Paul and so there onu so or the boy asori man na chese wo bana o ko kra na uniska oni bra so for we be bank I said the blood ho I will say asori mo mra meda asori for kudam for access say over time echi e wonju beje na ya church nyoma bi but still mo tell mo hasinti yesan so ebeba na chese bibia ho no wo so mo tell mo hasino ya kan ama won so ato won say ya yenso ye pe wadwentwe enso e de fi abontene so na chese e dia so fo mienu o won to won wan say be na wo be kan no on beti ase ma omo adwen so akọ adwen pa ko na me ka say attention tv e call live on Facebook and it is still say you trust so africa no adwen ni trust dia to beti na san ko akọhwe no o san so di echi e wo YouTube attention TVgh so a obenya program ye esisi e so e wo e honom na me ka say me da se da e ko e dia market University Foundation so asoma cinema me di tumete e be so mututu asida e ko production crew and me CEO Prophet Eric Akusi entry or that God's Revelation Ministry ano nyame insura ono and na busia ni na shout out to all my fans Akusi as Focus fan and busia me da say my crowd. Bye bye. See you next time.